Nangino kunate gikundi kyantu kimbithini Kyomer Youth Voice ikithirire kira kya kamiti ya kurwa nankukumonio EACC kwambirio chunkoni kirora wari ngabana wa Meru Khaira Mwangaza kumania na utumiri bubwe bichi utumiri bubwe bambecha cha mwingi na kinyanende untubura bakwithira bakiwa atirite aritingwe bagima muchara komya keli amwana kuringanithwa ne kukia muthiani Daniel no sniper ekundi gikiriwa gutimo yuthi hore nyuma ya mubango yo kawero yo kulea nyontu kokatuma mubango yo yithire yukitonyetha kwa siasa na kwangaratani kinyotongiria burabu kwithira bukioneka Meru nibamenetie mubango yo kawira na kuruguria kiama kia gisiasa bakiwa kinya ikethira kikendore yo dukimbithiba na kayo kamoiba kuromba ngabara mutumantu edingia kwatanira na kinyagukiria yuthi kirotongeria bokie Youth kumantere nkuranija kaunti ya Meru ndia mwaburu wa Meru Youth Voice leo nibe umilitina kure nkiamea kurana ngumania EACC kwelekerio sunkuni bokire uruali governor kaunti ya Meru Khaira Mwangaza kulingana na Meru Youth Voice kagitakala Mwangaza leo BC ni atumiro dhuku BC kwitokera kule misara ritani kwa miaka 2 kutumiro dhuku mbesa jia mwingi amwana kugwetino kwae na gikukia Daniel Muthiani kana sniper nare ituguenya mama thinga twinonto twina wakas baba inye mono ke ministry health baba gwitango mono dispensary miaka ere akarite kubaterewi we have the proof na inye turaringirite one of the CS ba the current CS ba Meru County bena case ye utrogira asunguchwe nonto for the 2 years anto baterei na ere thirikari yo no tubatiko rua mamore arari kuwa tafadhali na arathiete athiria Meru nira rere wethira batura tukuromba EACC ethiathire mamo bwasiringia mwana Meru erei isokwe ikuge sniper kesunguzo na sniper tumenya justice yege kuoneka to make sure Meru yusoka arere eragira ituwe restore the lost in glory ya Meru ato restore na tore anjeria kawira ethirwe kawira mithate na material urabathi guthura mithate na thaito kwaria Ayuthi baba bagikundi giki kya Meru Youth Voice ni bamenete Khaira Mwangaza na kuga gutemu yuthi no mwaka mugwata mbaru muno kiri mubango wayo okolea na kagitanige kinyite ka Mwangaza kwa Meru kanyaga kolagia kuma yotongore bwae buthuku Khaira bora boticie Khaira uragira itu amwithire is the real drama queen Khaira in drama kagweria kuonia Ruto ati na ground kagweria kuone thirikari ati no se no eri kubwithi ngalolia sande yoro rigurera ni sande rigura kwintovie yo kilori yake kururo gyaremte utebia ario kalolia sinira karibu yonthe Khaira kabangite so kintu kiambere kirakio Khaira inya musemani ati bathiwete kiru kubwithia Meru nonto bira gwethia raiweta ku insight against the government na batu youth tirende utumirwa utekwenda utumirwa ke siasa utekwenda utumirwa weta kurwa nara nkurigana yate mama kwenda to convince jatu youth nya tuthuri mono na amenye utemu youth wenyumewe na nathingatere system ya kuokolea te kulinga okolea ithiro siasa mono iturikana igitare ari thirikari ne batu tuthuri mono nonto mama eta weja na ambassador cia 5 million lakini atumira 10 million kufuel ngali mbia geta ke one cionthe atumira 10 million lakini aritaka eja na ambassador cia 5 million alitoba bainje mono batathoma inya thai tonete anto alitoba ambiria kuona tumbasa kidogo ria thirikari eje kuibanga banga eterete kwa finance itumire kiokolea na okolea kwithire gutugerera makobe ugaturetera mtumu ati kwa kikobe kia itungi ati kwa kikobe kia left gitumba ni gututethia no kuria cia kucionthe uthithia tithara chichi ando na nditu gukuromba ugukothana ule kunogoka ituramure wetu wanogoke ugo mameta onogoke kana kothana ukondothia michema ni ine heshima Ayuthi baba kagitagaka ni bamenerete mibange ya Mwangaza kuthondeka kiama kijero gya gisiasa na kuwa kiama iki gikethura gya gikabira ni kuigwa kiama kijite kya okolea Meru County kiama ki tribal muru ndiwe ya ntombi yanga ntombi tribal tutio kenda Meru mege kwasi ke doku ke kwenda soka nkunie no menye kya soka nkunie ne kya thogi kwasi bionde ko itukuga ke kwasi ke gitewe na kiombo ithwa kitewe na are kithakene kitewe nya kyagiro muito ne nuntu ke oria nya miti Khaira batu gareke kuthukia vijana na gareke kuthukia antu gareke kuthukia mito Meru itu kwenda peace miaka elere thiri miaka elere nusu tuonete manto amainge muno siongo birari kulipuka Khaira wamba bura yete yeta musio antumbori mbunya ka president gote agio tware thio thretra cia mabya kuanga ntumbori anga 11 arenda ntumbori yeke na mureoge batu tio benda ukoro mo etawa makarina atia tukwire Meru teku makarina na tigo ruma atongeria twina atongeria baba inge Meru no ba heshima
Uwa kwengo makarina tukuringere nyetha ino tumuringire thimu makarino amuringira kwire kanisene tugereti nyate thiantu antu brava tio ciomba mero wa muringira mwira kanisene. Aidha youth baba ni barikidi na kuria gavana umujeri Mutuma Ntwaithinkia kugwatira youth na gutigere nimba kuunekana utongore bwae bojeru kuringana nabo youth ni baba gatigere Mutuma ni akona kura kiri kithurino kijite na atetherie muno wakazi jabau baria batigirwo miaka iri batire you have approved ngwarira ndauga WCS bara turingirite thimu thai bauga ibothingatira na batetherie muno na youth support muno mbegera Mutuma watejaniria youth uti antu banje bombo okurukia 2027 ja youth bara okona benyu mathaici bara bakurojera kuma muji muneno Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathinya.